asa puniki dados kewentenane sane mangkin. Ijening tan segar-segar pamang. Kengkengan gelah mendayune jani. Sapunapi antuk titian malih. Sampun penelas yukti bakti tur maning ayah titian. Mangda sido idana kagung kemah. Yen mondo subo gelah. Serane ngersi bakti ring desang yang pramokawi. Nyako panglima ring ide. Dengodo dadi sekato benyul widine marakapen ing gelah pamang. Sampun ngebawas kenten. Aduh. Sudah dikerau. Waduh lu Agung. Yen gue sedang antos. Yen muncul rasa pelah pun nasi jantung. Rasa sing ada buin lengkara di sana. Atur renggelah ring itu sang yang sing masih kesueca. Cian lantas anggon gelah sueca tekeni cening. Cian lantas anggon gelah ngomargiang ane madan dharma ning menjalo. Pinako tetung jaga. Sing anu tongos gelah Yen gumanti dados pitunasi tiang lawo nungwe koyan ayu inde yang cokodewo bepikayun sane becek napi maweran kade sapuniki yen pragat ide yana angin cokodewo pikayun masalah keluarga sane ketika depan kan sapunika dharma negara ini nenta memargi itu Agung inde yang punika kayun Cokodewo madeg nate kadi mangkin boyo ide anak kemawon sane man Cokodewo banyak duwene waduh duwene sami naler nyungkeme ngangan Cokodewo kunapi antuk mangkin kadi atur belen di tiang mangne memang puniki ring sayang ring ide anak sayang ring banyak duwene punika kumati pastikan mangkin ring sejeron pikayun ratu mangda mejanten panjak ngaturang bakti itu aku yen kayun-kayunan beli atur pengabih makar sing ada beli saja doi dewa putih kapening do kadean beli tuno sayang tekeni cening saja sang mandeg aku senistana sidang warga ane madan panca sedikit darmaning abesek apang bisa dadi contoh di bumi kaping ruo pengilang ngayom banyaknya mekejap ane cian madan diungkur tongos sakti tanpa aji maju tanpa bala itu sodarman itu sang natural Yen asapunika deruntuh paucanan beli ring sikian yang kemana antuk itu oh beli dan sayang ring putran beli ring pianak dia beli jumbo kapening ipanya pih inarang kayun-kayun ragan beli nih aku do beli madue putra kadan sinunggal cuma ceneng agih mantan nih mangkin asapuniki beli madue kayun nggih yen yang beli jumbo ring ipanya durasang bang yang ditang nabi malih dasar pernikahan beli sing tuno sayang tekeni cening ayu iya nih yukti beli sayang nih mangkin bukti yang sayang beli ning putran beli ning pianak titiang beli kebana dening suwodarmo pengmecihna masih sayang beli teken pianak ingat tak beli sing bani lempar tekeni nyalan dengan madan darmo wala sayang beli tekeni cening pirengan Agung jeung ala kurang ngeruntuh ang wacana pirangan. Duro sambli? Yen geus kapasida. Nyidang namane ni ceneng ai. Nyen jauh. Yen yo wani kal pejatu karma beli tekeni ceneng ai. Tu cino sayang yen lep terpesemetonang. Kuap kuala.
Mimi kita jo. Inggih titiang memen atuh. Ben, Yang nyai mememe nyaluk. Ben, ngusak kan ada jelema tekan. Dan ida mememe tempatut tempom titiang memen itu. Dua agung lingsir kita na Mimi ngeros matur. Dan atuh titiang memen atuh. Sing. Mimi panyak gelah. Inggih. Teko Mimi tangkil mai kepuri. Di sedang ada peparuman agung nangudiang Mimi main lapat-lapat. Ya sinampurot ampurang titiang tadi dango timpo dulu. Lo di dua tengah negangu. Itu. Satu dua gong sen. Men rasa Si pate. Napi kabar tuh. Nih not kabar not. Lingis pajo nih menencak belengin nyages nih. Bisa lagu tidak dipate pada aku orang kabar kan lagi ngencak. Kalian kagian pipis. Nih, Titiang. yen keni kelos memi teko tangkel main diajang ida dua agung pincir. Cina ni memi uli desa per desa memi ni. Iya, titiang sakit pedukuhan. Nah, hukum ada dari dini. Iya. Lang jadi bener matur. Kemudian kengken tutujone. Ada nih kartunas, ada nih keraterang mai kepuri. Ratu dua gong biang, kali ratu dua gong lingsir. Ampuro-purun rahat titiang tangkil di tepongan palungu cokor dewo ngewenten nambah bawa sari kirim persembahan. Tuan ini titiang pindah ke banyak dua kali tambah kirim ini palungu cokor dewo. Piragi titiang ibu anak kali putro dua ini sungkan patut dengan beri kemu. Ordo ke tepi siring. Ini rauh mereka ke tepi siring ratu. Men ratu jone tangkel ke Sane mangken. Tuan ini titiang pindah ke banyak dua. Tumanti patut titiang aturan pangabakti ini cokor dewo. Ampuro yang purun puro sango titiang aturan tamor. Mimi udah di balean. Sari ini jadi menog-nog. Balian subo sidi. Kudiang balian subo nama nih dana kagok. Sen konen madan kena. Berarti kan sing segar bener dong. Konen. Meni kan konen karwan. Nah karwan dak tuh. Beli. Biar Ini dia jadi. kan beli nang diolas. Dejak sakit semua berhenti kita. Nyampah hang loge. Kengken bawa si dodo agung. Nyenjo. Jani tegareng iya jani Yang nama lu nyenyak. yang, nah. Kuliah iya atau orang baki sido kena itu Nah, bagus. entan wau. Anak-anak ya Ditana kita. ya meresidang, ledangan, pet prade nyen swece do sang yang diwasa. Karo ledang kayun cokor dewo. Apa nih kartunas? Dan ditiang tan lunas tapi. Mansa nggak ada kartunas apa ini di puri. Benyang dan wenten nyen kenten. Betul. Dia beragat Saya tak ngansel. kalah yang mulo Cek kakek mau bates bebek, Mimi memunyi, ngempeleng. Peleng ide yana dumun kayunin ratu mangga digeles gitu. Kena. Naksi kenoban suwecan widini yang sakit. Ku mati patut pisan. Yen kene ulangnya asiti bakti nih udah benar. Iring sarang-sarang. Ini Aduh ya cara atur nih menduko. Aduh ya suwecan widi segar nih cening. Itu apa jone aeng-aeng teko masih sing kena ini Patut pisan iki. Tumadang ide raja dewato duwe swece mapicok. Melarapan Mimi teko tangkil mai kepuri persidok enak. Paman. Inggih sampun ika. Walau diolas tuh mekelo nah namanya nah. Inge tuh Jak sampun. meplonco panak telah len Kan, supo iki di samping nih, kan, len iki ben nang- kencan eno dini megenep. Dan, Dalam. Paman gini malu penakin. Inggih sampun ika titiang menak dayana. Mi, nang ragarang tertekang. Yan kene sembing putrin gelado. Sinya ngajeng-ngajeng. Mah niki tuh. Mah. Mah. Malah sengaja-ngajeng mah. Saat lamu. Dona Mimi babeki nae Mi. Ratu dua mangken sira jagi ni bakal niki kenten hargian tambo duwe. Mimi, bakten Mimi ini dulos Ini nggak boleh tambah mainin mu padang nyin benar. Nih ngapa? Miskin cara lelawak. Benar. Iya di tiang ayah. Mumpung bener bakti. Ngiring sarang sami. Nan. Gusti Pate kalet. Siki ang kayu ning nasi codo mati swece.
Nak nika nak efek anu sih niki. Nak entan dadosnya makin ne penengah wau margi ke tengah. Siapa nengin Mimi melami. Ngaleng jadi madak pemadik itu iki deh. Titian merasa bangga pisan. Mina puniki sangkani ngastiten Cokorewo, kertiasan Cokorewo, mawenan sida. Ipun Mimi dukuh ngaturang tamu sida kenak gitu ya. Melarapan Mimi dan radilah kenak. liang mana tiang. Nenek. Tiang. Obat cap apa nih? Inge. Nenek bodayan itu. Ngedusang. Hah? Gusti kadap ngedusang. Bangkau benarnya? Nek kedusang banyak kuat nas bab. Semua pesan gelah Mimi. Ledang arah. Sangkanin Mimi ngawinang gelah presida kenak yang ke jati mulu. Asong karo ratu. Swece jala langit duwe. Pengelingsir duwe raja dewato duwe ide sangyang widi. Mawastu kena cokore dewa orang mangke. Nah, Iben, Semua gelah. Tinggi titia. apa menorang gelah lenen bikin rasa semu. Walau kini, sekonen mendukuh busan teguh. Gelah ngeruntuh penggocan. Nyenja sida namanya ni cening kanti kena. Ye anak wani kalpa jatuhkan manggelah. Tur maningen tosen linggih kelah ini dukuh. Ye anak luk kalpa semetona. Gaji jadi Mimi mesemetan ngajak putren gelah. Kakak beradik. Mau menyamo nih kan ada ikan kagum. Mama merakerai gitu nyen Mi. Aduh ya undang. Engken. Mangkat Iya. ada me. Sampai Cihna mati saya. jak model yuk. Adik gitu. Nemun ratu bagong lingsir. Man. Aku titia. Nanentan titiang sen yang ngelah tamu puniki. Ih, Nanten titiang. menyen. Kenen membadeng kori dari Ini menduku. sungguh sekarang saya ngaku. Saya ngaku nak Kengken. kengken. Mang nanentan titiang nyongkong tain kebun nyeratu. Menjateni Nih nyen. ulian petitep nih. Nak nih di pianak tiang niki ngelah. Oh, pianak, ke. Piana mani apa lo? Inge muani tu muani. Wani, yang kedo sedang luongo saja ya. Kenapa itu? Merabi ngajak putren gelah. Merabi penannya. Mimi mewarang ngajak gelah. Ini ratu. Kan luong tuh Mi. Jakti nih gitu. Seker. Mantan nampurang tuh pianak di tiang nak moko bisa. Moko. Moko gede panak tiang. Ada. Gede. Kene bicara potong lo. Ya kene potongannya. Sekan muani piana Mimi Ini nih. muani tuh muani. Biasa pun ikut sedang pecah ke pisang beli. Iyan iya sungguh segar rahayu. Waras kepinanan. Mokoh kelawan beraget. Kadang bocokan beda sengkengke. Sehat tuh natan ngoyong-ngoyong kecas-kecos kan kayak ini pun. Deman-deman mempelayanan. Manus Senten rumah aja berangkat mali duet. jak manus selama bolong manus panak tiangnya. Kalau kedas panak tiangnya. Ini yang angkat tuh angkat. Kemudian sing. Gelas setuju saja. Menduku melang ibu icapang kena ke jani. Ini mapan pasumayan ada ini ngeruntuh kan wacana ada dua kong jani bener nih nerimo tuh. Dia bener lah kena kini ketobin. Ini yang menapi malah di tiang ada suara raja. Nah tuh apa ben? Jaga orang pianak Mimi ini kayak kepuri. Bangke nak Gelah kan ngantos. arah di tiang. Benar. Ben bidan ben ngale galamil mau tamu. Sekan niki gusti. Ye, ben kamu medakon. Raja sengada seng sayen nyai. Enden. Jangan lihat pianak ke. Bangtan mereka dini PHK panak dia.
Jaka po. Nggih. Menuko, Tiang. sekeneng mapan penyo kapal-kapal kanggil mirip ulo liu tangkep. Nggih. Yen kanthi do sang nato ratu tetung jagat ngeteleng bawacano tan wenang niki wacano. Mana? Sepuluh Red di tiang bawah. Tahu Red tak anak kali anak. pi anak Di memi. tiang mau pamit dia. Tete. Nah. Di tiang mau pamit ke pulang. Jalan-jalan. Yen sing dikelah sang nato ratu dikayun gelah lewet ngono di Pomerania. Itu penlas kayun lah kebilang kali jelek raso pakayun sing itu kan Inggih punika. enak jeneng ayu. Inggih. Punika sangkaning Kerti Yasan Cokorewo nunasice ring Raja Duhato Jantos calon mantu duwene. Aingi Ratu Ibu Agung, kali Ratu Aji Agung. Titiang banget ngaturang semua nalar nyangan aji kali ibu. Puniki sangkanin agung pengeras titen aji kali ibu. Mewastu nalar titiang sido kenak maka dimangkin. Sing jo aji dogen ngajak biang dewo banyak kemekejang ngerasti tiang dewo kena. Sido kenak buku jati mulu nak itu Yen dewo sungkan aji sing idang nyalanang suodharma aji dadi sang aturan. Masuk semua pisan titiang. Yen asapun ikengiring medab-daban ring-ring beli pangaman Sang bilang. dewo kuliah. Inggih wargi Cokorewo. Pragat yang kang jengking gin gaen Gusti ya. Ya kendan di tiang male ya nangkel Gusti. Pun aja tiang panak tiang mriki. Niken pianake. Nggih nak kanton dika orang jabo ipun kari kan biasa kan harus cuci tangan dulu. Nggih protokol kesehatan tetap hari memargi niki. Nah, Nggih. Aturin nih dong. Yan. Ini meme dah kau. Mengkap cidoren meme malu nah. Adi mangkap adi. Ile Apa alasan mangkap? Anu, segar udah abang istri. segar ya. Segar. Segar. Ih tembelah. Ya. Ibu segar tangkal ajak meme cai mai. Ajak hijau. Kaden ya. Kau sampai di dua abang istri. Kaden ci ajak meme ke mall puluhan ci gini. Meme ni. Itu ngememe ni panah ajak ke puri. Mapan bener dari banyak. Pang kadung bisa nangkel ke puri, ke griyo. Padahal busana adat. Hah? Awak kani kelan sing perlu sing keto. Sing dadi gitu. Hah? Awak banyak. Busana adat. Payas ya. Payas malu ya. Jangan dia mau payas. Oh, antiang itu malu antiang. Oh, Jangan mantan. antiang malu antiang. Mungkin malu. Oh, kamu Jawat payuangnya ci jawat buang kan resiko to. Ci cara ningang pedang engge man. Nah, payas sencang bagus. Le, Bang Taen yang bagus. yang disipo. Oh. Apa? yen ka kaong lapong to. Kan ngemang pakaian. Itu. Dugane nganten bidan ja bapane. Ah, Tuh ke bangun nah. oh nana, kangwang bo pakai. Kangwang leladang aluna. Nah, Bapak bang lu beli pakaian tuh. kencang. Ini apa? Kan di sini. Oh gitu. Awan pak balen tu pak ni. Ani di ten kekab jemak marah tu. Ada yang dipesang gelengis apa? Bah, sing ngisi nih beli. Bane. Wadah pes bolong mah beli nih. Oh, ni mayo. Oh, nana to apa bo? Apa dari ni? Do anu kene umpal tengah. Sabuk. Dijo pasang nih ke kene potong nih beli. Ni belum udang. Mau udang Beli nang udang yang sing bisa. Kalau kisiangan. Wih, udang songke apa cian? Yen ne pasang dini sing
cara godong mau prada ya kok. Dah gitu dah kepuri. Apa ya ada gitu angon. Nah. Udang cang me. Nih, Bu. Bos lebihan itu ang lebihan takah. Bobo sing mengizinkan ngajak apa nganggo. Nah, Dori kok Bo. Apa nama? Bagus cang. Bagus. Ini aman. Aman nih. Kengkene ngaman karo misi bangkiang godong nih kene. Ulah itu. Sapet. Tadi gondokannya begitu. Dadi. Sekan tadi begitu. Nah, apen jujong ki banci enep ya mesti ki. Oh, dia numpale beli. Sing bang sapot moni ki bang. Nah, ini numpal. Wah, bekilet dah. Ben jen sapot. Bien mah benar tuh. Nah, terus yang tuh kejorong tuh. Mah benar tuh. Banyak cara aja mudah cang. Banyak mudah aja cie. Mudah kau mikir lagi. Kan mana apa nama lu? Nah. Nama lu. Nah. Dan ini kebannya kalau apa beli kalau ngabur waluh beli. Raga kan ngabur aja mulai masih Oh benar. puri. Ada yang orang harapan. Gitu. Angkel jadi. Ada angon-angon raus. Angkel jadi angkel ke puri. Ada namanya nak bermain ya baca itu bedogol itu di marah. Nyen bedogol. Ada aja pates cara bedogol potong. Sing dari banyak dari keto caw. Ada kan berkembang. Oh, jalan. Kalau kita banyak doreng ini ngoyong mana. Pada waktunya nara cuma kecos. Jalan. Cocok saya bayar itu oke. Ye. Aduh. Wanten titiang wong tani kelan kan wanten api ratu wet bakten mana titiang ke mau. Apa janji ngorang ngajak piana? Iya cen piana ini. Ya kan tuh. Oh, nudori piana Oh, memene. semikir pianake. Nudori piana memene. Apuro yang titiang ratu agung lingsir. Ih, Purun titiang matur ring cokor dewa. Nah. Piana titiang wantah. nyen. Nih, digundul nih. Jangan tuh. Piana titiang wantah wayan godogan. Niki maka sujatene piana titiang eran. Antel ya, antel. Agak. Iki sing orang nganten malu dipuri. Nangkel bener nangkel. Yan. Wong wanen sajan meme main tangkel ke puri. Tor maning ngulek sang nato ratu luwe dini. Oh, bone dot sajan meme dari warang nakagung. Dong mawanan jani juari meme ngajak pianak membur pegodongan. Hei! Kijap matan meme ne. Yen kene perlaksanaan meme ne. Saat makan nyak paribala ke dini tawang. Dong ring bidang kene ngaku penyenang meme ne godongan. Seng orang ngajak ke puri. Tuh. Bos yang hidang majujok, hidang nongkok, majujok apa? Kisah. Yen asapuniki kawentenane bejanten sido jagat tuh itu aku. Setio sering sido dados kekedekan banyak. Agung yen ngalone medebe mantu godongan tuh aku. Penserining ke kene ratu. Ratu doa aku. Cengah gelapa mah. Sampun ang berangti dumun. Asampun iki makin sipte jagat duene. Mawastu wenten wicara kadi makin kewanten titiang ajere. Duani ni ratu sampun ngeruntuh kong wacana kadi bawa sewawu dan dados si ratu nitio wacana reko entanane ne sampun ngeruntuh sampun itu.
pasti ke mangkin eling-eling ri pekayon, pasti kang mangkin sejon ri pekayon, penapi antok nepasing ini wenten ini. Akan ben mau udang songket. Mau saput songket. Apen akeh ya gon mau payah tila godogan. Mito ratu. Ampura ratu. Apa apuro? Sampun ang bat-bat biar nanti tiang. Menyene bat-bat. Tiang bat-bat. Batawang godogan ada apa kapuri? Ratu dua agung ya. Denang sudah mundur adik. Ijen di tiang galang matur yang akan cokori dewa. Uwek bakti di tiang sarang pianati tiang. Aturang bakti ini cokori dewa ngaturang tamor ideyana. Enten pisan wenten manak di tiang pamrih arat. Wentane wicara mau kadimangkin. Koyo sangkane runtuh wacanan palungo cokori dewa. Di tiang nenten ya pacang memaksa. Pacang lunas sekali bawa cokori. Nih mangkin kayun-kayunin ragan bline. Dedong jagat lah mangku godong kan. Aduh, nangis. Sakit mana dit yang beli, sakit mana dit yang beli. Adik. Ini jenawan ini kang ken aling secara taluk apik patu. Mai lakon beli mekipakan pulih yen sing tampi nitio wacana. Yen tampi beli adoy lantas ngentos linge beli ini. Racun jagat jeung alone kata. Kan dia kata beli godong. Aku len godong aja kata. Dalam mau sajan. Kan lemah dan godogan tuh. Ini angon gelah kayun. Yang sing teh ulian kau ngentos linge lah. Bantes merupa mantu kapenik-kenik bakso pengsing gelah titio. Ampura Gusti Pate. Usul si gede tungai. Apa kan usulnya? Kan tak dos ditiang entos. Agem gencai. Walau kini di suban kayun-kayunin gelah. Saja men godogan muluk-muluk gelah. Nah. Dia nuling malu dugas gelah metakon. Apa nopo anake? Ada undok panak gelemo godogan. Dijual yang sastra itu ngadan. Sastra cen ngadanin kita. Sing uluk-uluk adan itu. Sang nato ratu ya banding uluk-uluk. Sang nato ratu lantas dicangkum itu. Mau anak cicing muluk-muluk kain itu. Pada mencari pun. Benar. Lah ada belakang ngentos lingit lah. Adi, naik kali. Mayuan. Diajak anaknya aku, diajak banyak naik, yang kene berperasaan. Dong pongah 2 hari, dot yang mewarang kapan agung yang ngalor, cengkeh, bangkau. Ya nawak penemen godokan, kula warga godokan, kangwang di Telaga di ngoyong, di Peten Tunyong di ngoyong, dem abot-abot, dageh tadi. Aduh! Bangkau lagi. Yan. Lo memeh malu. Aduh. Mati. Mati. Aduh. Ini nih orang tuh mati. Udah ngalang ini pulas dene. Ini tuh. Yan, kemudian jadi meme mati. Bisa yang ngai meme. Mati dene kok. Orang tuh. Lo. Udah mati genengan lo. Barang muyeng nenek. Kena
Kena bapa kini mapan nak mati sing dadi pengelingan kena kelajak mulih maluna padha tanam apa kesemo doyan pang sing dini di jalane walu ya kadi bangken cicing memeh lantas ajak bapa mulih maluna Ngoyong malupa yen kene asane ngidang cangwala sakit sekan ya tidak kengken carane yan ora tuh kengken je belum sange yang agamu udrat kemanusiaan mirip hidup yang satu sama akanmu misi mau kecos gitu ya aduh hidup ya hidup aduh hidup Ya, bangun bangun sanggane didahe anake anggung wayan. Luwe hang teken apa presnan memene mo pianak teken wayan. Kade rasa angkian memene nak pentok teken wayan. Dadi dene wayan. Edak dan kena cening. Dah aja cening dot merabe gitu doaku. jangan terasnya kedua istri kewala meme dejejo itu masih bapak dejejo tangkel jumunin iya ben kedagen oren meme mati kepuri cang Segidang cang nanyang teras nane me tangkel ben me cang diduri cang diduri bani kan angkel yang begini uno yang mulu meme sayang ajak cang tangkel ben me Yen kageto nyet penyutek punyin wayane teken meme. Rasa sang sida meme lakar megateng tresnan wayane teken ngida dua gong istri. Nah, ya diaston ke meme pengklu pengpat mati. Meme misadia lah karena tuh jening. Tuh gitu saja terus tangkel me dan ini jalan nah begitu milu mati bareng-bareng Yen ini punika sampun yang cokor dewa kantos sang saya rek pemarganipun blendi tiang puniki sampun tapi malah jat melu yutan banyak banyak jak belet tenasipun sampun padam Suba mati meme duko. sampun padam dua gong Kan suba mati. jak kejebok mencak jak Ngakak kedek sampun mati ini mau keples nyende. Hah? Kira mau cap apa yun nih? adi tumen beli kini adi berjalan adi jelma lu bang rago ngalang biasa nih yudeng panjake ngarepin beli musuh ngarepin beli sing tahen beli kalau mikirnya ke tampak Man kumes ke nyempang begitu. Karatu dua gong lisin pamit tang mudo di tiang. Ampura petangkil di tiang ni mangkin mawali di tiang pacang wapi nunas terini kalau mencokor. Arianto kanten prosido di tiang nandang kepitresnan pianak di tiang. Iring pudro duwene.
dangang ratu. Pijayangan resi anak titiang ratu. Paman, Titiang, Wagong. jak ngancan kosak kan pekayon. Kebus tangkap tiang kebus, Wagong. Lak kerasa gelah ngelah Buka walet, buka jelak, macan tiang lagi. Cepok paman sing idang madan matiang yuk, cacak bayang yuk. Cacak bayang. Ada mangit pun di memedu. Kemudian ada cening mau belok aja meme duko. Godogan calon rabi ni dewa nih. Yang diapun itu kadirasa kapiola sanipun. Yen mancen ipun kanturet, yuti kebalik pun, Wagong. Sampun nyatur desa nyabak. Saudara desa. Bunga, Nyador desa gitu. Pin lo godok pesu dong. Sido memenu mau urip mimi. Adik, nang luwung yang jani mekayun nih. Nggih. Iagung sing taen dan bani bok-bok dengan ukuran beli. Yen mulo matiang saja. Walau di benangan jani, yen sing sangkaning manusia utama. Nang ingat tangannya subuh-subuh. 5 yuto musuh kan. Iagung dari pengorek yudo kaden kasur. Apa buin batas dalam mau put. Yen sing mulo keliwat keutamaan ya. Digelah metakon kapin menduko hane sakti supo mati ben idang hidup apa kengken nang matur kapin Ratu Dwagung Lingsir. Pundut sungsung titiang baos palung cokor ini. Wentana titiang mau urip makadi mangkin. Boyo sangkaning dewek titiang sane sakti ya Ratu. Man, Puniki wantah sangkaning kawisesanipun pianak titiang. digodogan Ipun sane mau tamu Ratu. Iwayan godogan. Ipun sane ngurip di sekian titiang. Ya diaston sampun kercah nyatur desa bangkean titiang. Ipun pianak titiang sane nyikian. utamu saja digodog Ratu Dewagong. Yan yukti kadi atur ipun memenduko. Janten sampun kadi baos toko dewa. Yenten ipun digodogan sakti ipun. Meidap ipun kadi mangkin ni kapan ipun turun odok-odok beriki kepuri ngasang ida nake alit. Titiang pinaka saksi ritat kalaning ide Dwagung istri lurung sekar. Kasegut antuk ilalipi ipun igodogan sampun Godogan masih nyegerang. Daden nih godogan lawan piana gelas subuman bertemu nih. Kemudian marahnya buka mulut. Yang bidang cakat ada bungut kengken nih. Wakil lepuk nih nyalain titah dan anak jagong dong lo ngincer di ngebangguin ayo. Ratu Dwagung Gusti. Manut sekadi piorah pianak titiang. Sedurung titiang tangkil meriki kepuri ngedut kapitresnanipun. Ipun gumantene sampun ngewentanang sumaya. Sampun kelulutan sih ngiringi dana kialit Ratu. Sayu wakti sekadi atur penyeruan titiang. Titiang yuktene sampun nanin kecunuk sarengipun iwayan godogan. Iri kerenggudiana. Dok titiang keni bencana. Titiang kecebut antuk lelipi sangkaninipun iwayan godogan yuk nyenggerang ragane dipun. Nih kedeng. Ada yang Wayan, kemudian tadi maru wayan tang. Ijerok wayan. Puniki sampun dipun wayan godogan. apa ya lekan Itu payu mimi dari warang lah. Besanan kita besanan. Besanan. tidak bakal nyerap Menawi cokore dewa sampun nyuriane. Asapun niku sih tresnane. Ning bagus godogan. Jelek saja nasano yan orang bagus nak godogan. Yan sing misi bagus jelek asan. Engken nih. Ya aja main penjakan ya. sajan menggap
Peswecan itu sang yang pramukawi sing kawan. Kene ya picang jatuh karma nih cene. Ngajak godho kan iku nih. Iya. Ayo mantan Cang Me, ayo mantan. Mantan Cang mantan. Ibu. Benar tuh. Guapo coy, guapo. Onen makene mo mo ibu. Oh, cuma ibu sakit. Ibu saketan. Ya Lagong istri. Menkengken wayang. Lagong istri. Menkengken wayang. ya Weh, kering Ri. ulun. Nang udiang-udiang bener dirirun nanti dia kerodok sakit dah. Keting basangin not. Apa gedengin Mau beli? peleh-peleh dapat dua bong istri. Nyen ngelane pujae. Sing tawang wake ya. Ngoyong tuh urusan rumah tuh. Ngoyong Pak, tuh enggak. Campur Weh. darah. Negak kene ya sutradara aja nih. Menkengken wayang. Lagong istri. Kengken wayang dodogan. Yukti kayun sarang titiang. Ih, sing nyanang wayang sumandang saya. Ne mirip sumba pitudo ide sang yang pramukawi. Gelah mula tresna kapening wayang. Gelah mula mau utang urip kapening wayang. Sanang urip pagon gelah. Tresno ida ya. Erwus angrengakeun neuy kana Sampun saturan. api. Udah Oyong imam malu. Tekan ni mana ni? Siapa nak? Ni mana Meme. Weh, Sapo sira puniki rawuh ibu. Biang aku. Biang agung ngawak-ngawak. Oh, Sira niki. merak masuk yang dewek bagus. Prajani ngaku mau ibu, ngaku mau adi. Nih kaden nulap ke kebagusan. Hah? Ya diasun mantan wake berupa buron. Ke walau parilaksana ini mau tamu. Don nih datang wake, dong tekanin teka jani marmo kepres bagus. Kaden wake ulang, sik, tring. Padahal Hei. ujung-ujung mau ibu agam. Cai. Mana bagus mune. Hei. Hai meme, mana bagus mune. Kaden wake sendot. Udiang main duko senawang. Me, Atau kamu di tamangan jadi nih? tiang pianak meme nih godok. Guys, Aing ngalese enggak ya. Saya jadi mau tunai. Jadi godokan ibu. Melang baca goyong. Inale di gobo, inale di ulas. Ngopo akin oleh. Kewala ci sing nawang pengunda dika, sing nawang pengerasa, sing ngelah keneh cai. Nah udiang noti jadi didi ya. Liado wicara rahat. Kalau sido tepasan kan guste dua kita menjadi. Teke celah-helah mai ngakui godogan. Lanjut itu orang dibanti ya. Ien kanti cia papakan base sing tiga perangkat menjadi utara dewek ini. Tanpa ruangnya bukti mengetep di ajang itu doang. Beringat. Itu kan kayaknya kalau ada kesempatan dalam kesempitan. Ben merasakan gobo bagus, teneh langsung naik. Dingot si ordernya, ada nama kalau kan dipuri udian ngelah mantu godokan, teko cimagus naik. Gusti Pate, Dan melupa. sampun nggak takut bersaing. Gusti Arte kan udah jelek. Paman Agung kita masih paman. Udah. Siptan gumini onyang lian. Ingat kengkian busa. Hilang yai wayan godogan. Rem-rem rasa bumi. Kijol aku nih godogan. Paman ada nyinya. Meme ane. Yang paling yang paling. Ipun hilang rasa. Tapi Hilang iya Hilang teko. ibu di godogan, terkena bagus. Sang sayo Sagapun
Mendasar antuk ciri-ciri kadi sapunika titiang sang saya reng manah yang sampun janten punikipun maparan ing Cokor Dewa matur inik kewenten dhewekipun titiang suksema nrimo Ratu. Weh, Jero. Matur Sangat Jero. pekik. Nang luwungan. Yen saking mula saja bisa nutur ngane madan saja. Lah sang ratu bisa nyidra nganut pengelukika manut pengunodika kena ban gelah bakal latarang tu mekeja jadi melarapani dewa malu tegara satuannya ni dewa lautang Aji, aksama yang dewek didiang paman itu masih meme tiang sing mau bisalah kapin meme itu masih paman agung kalau raja agung ibu agung adi ini kawin napisane makahawinan titiang nyuti rupa sedang dipuniti ngayang titiang sane mangkin mawiwit saking pumusi desang yang pramokawi karo isi kancet pumusi do cening putra koripane dewa ane jani bapu lakar ngemang pejalan uling pejalane cening lakar ketemu jatuh karmane dewa sing adolen mulo tuah purano tunggal ane caning lakar apa dane merupa beburon gudokan jasto semar yen subo cening lakar mau temu kelawan adene dewa purana tunggal to radene dewa lakas tresno seh lulus kelawan dewa iya diastuni dewa merupa beburon gudokan kancet uling sekato dewa lakar nyuti rupa dandi manusia kantos sekayang-kayang asampun ikesayu wakti pemusi do betaro wisnu aji. Tadi gatrene ane subuh liwat sing pelik semeton gelah ratu ning korepan lungo maboros kalau ditu adot lebongka ditu ido mawari tur maning medalang pisamu ngin jeliwat dini anak lu yen ni tunaso sangkaning iyo bedak mawastu iyo beling ngelekadang panak apa je tepuk pasti malu teken nak lo ane beling tu panak nekel merupuk itu mendukuh Tayang udah mau manaan. Tiang nasab ingat Gusti. Kan tahun nung tiang napi. Yang Gusti boleh nempel mereka. Kadi rasul sing ado tongos gelah lakar ngejangun. Satian memen kadi rasul ngalit meteng-meteng dewek tiang. Dong sampun cokor di dewa susunan di tiang. Malah di tiang cacau ngangen cokor di dewa piana. Ratu ampura yang di tiang. Nak tuar-tuar nawangku diang menggelas yang mau pisalah. Haji. Pinah kecih no bukti di tiang wantah putranin korepan. Uniki wentan ali-ali kepicen. Pinarang Suryani. Ina bajikan tuneling ring semeton aja. saja dong suboy pedas tan tumon rasa. Pianak pakatan ruh. Ini Ratu saja. Titiang matur malih ke gidik ring Cokor Dewa. Duaning sampun janten kadi mangkin titiang newek galang sampun manake. Kewencanan ide anak kadi mangkin ile kita bukti saksi sampun sida mangkin diriki ring ajang sandang kayunin Cokor Dewa mangkin. Saja tu paman. Yen kayun-kayun inglah. Apa perjalanan ulengi cening sungkan. Waluyo cara iragonan nusin pak. Pacut kengken luaban tanusan. Apeng bakat lengis nih. Inggih. Cedo rasang lah. Patut bisa naratu. Nah cening. Sing liu aji ngeraos. Acepen haji ditungil. Idewo kesukserahin haji ngentos. Linggih haji nidin. Apa buen idewo jadi supo mekantan.
putrane agung utamu kauripan kadirasa nu dewa merupa godhogan merupa banyak aji subonyuk serahang pengsing gaji kebos nitya wacana. Aji. Sampun aja tiang jagi. Melingering singasana duene. Kadirasa jiwa permanan di tiang yen sampun sangkanen pituduh haji jagi aturan di tiang aji. Ai Ratu Bliang. Rasa bahagia pisan manah di tiang. Doaning beli sane merupa godogan. Yuk tene wantah sang kesinatri sane mau saking jagat kauripan. Beli wantah jatuh karman di tiang. Rasa bahagia pisan manah di tiang. Puniki minap sampun nemu belang sangkanen pesucan pituduh desa yang pramu kawiyan. Patut pisan. Kane mangken sampun api kayun Dada beli. Nah kini tuh menuko apa hane runtuhan kelah wacanane suku sing ada mekutang neng lamen tepung mampah sing sudat ane jani do kijo buin lan ini barang di uling jani lan dapda pakaman nggih kamere itu mang lan Iring dedonang baga wante duwene nunas padewasan doaning sampun jangkep pidana kalian pangkatane. Kirim putar oreki.